Pulis kunwara na opera si Arestao con el Tatay, Anak, Suspechao, Abbu, Sayyaf kun eksplosiba alina Santa Barbara del Sabado de Noche. Personales del ARSOG 9 niya kundusi manhunt operation kontra con el mga suspechao miyembro del ASG alina un casa na costado del opisina del LTO na Santa Barbara del Biyernes de Noche. Yapo de Arestao con el Soskanda Abdul Latif Talanghati alias Sahita alias Tatang, 64 anyos si Elsu, anak si Albasri Talanghati Isata alias Tagalog alias Abu Tarik, todo nativo de Luok Tungkil, Sulu. Mga suspechot sa kaso de kidnapping, serious illegal detention kun ransom, pero suspechot nega kanway sila kiase kun ang alegasyon del pulis kanila. Hindi kami membro ng Abbu Sayyaf. Yun na nga yun na ang problema kung bakit kami hulihin. Kun ang mga suspechot kung piskal on rollo de detonating cord, EL 1 pound TNT Black Military, iya man turn over para con el personal de bomb squad para el propio disposisyon. No, so el TNT Black or 1 pound of TNT Black Military nakarap pa sa ele del papel. Sí, so tiene ele adentro ya pone ahos, no? Ahos. So tiene también kami pwede mira el detonating cord color orange, which is amos el commercial, no? At pati dos bilog roll de safety fuse or time fuse. El mga suspechado detenido ara na selda del Police Station 11. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.